нои азиз бинандагон, мухлисо, муборизо ва озодихоҳон. Умедворам, ки ҳамакаса хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошем. Ростӣ як каме да як масъала фикр назар ман мегӯм кӯтоҳтар, вақти шуморо зиёд намегирам, барое ки хидмат ҳам вақта надорам. ҳатто қадри имкон кӯтоҳтар дар бо як масъала суҳбат карданем. Барои ҳамон навиштам, ки на ба ақлиш маълум асту, на беақлиш. вироди мебини ақл дора, вироди мебини беақл аст. ҳамин хеле инсонҳо дар ҷомеаи мо хеле зиёд ҳастанд, хеле зиёд шидаги ҳастанд, хусусан дар гуногун сохторҳо, аз он ҷумла маълим ва тиб ва дигар ҷоҳо ҳам хеле инсонҳое бигӯем, ки на ба ақлиш маълум аст, на беақлиш ҳам хеле инсонҳо кор мекунанд, хусусан дар соҳаи бигӯем илм и чиз рушд кардагӣ аст, яъне соҳаи илмда маорифда маълим бигӯем ҳамин маълимои университет, маълимои мактаб ва нависандаҳо, ҳамин хеле як инсонҳое бигӯем, ки намедонӣ уро ба ақл бугӯ ё беақл бугӯ, вироди менависа грамотни, ну идея тупой. ҳамин хеле инсонҳо зиёд шудааст. дар бораи тиб каме суҳбат карда будам ва ғасб кардани авлоди раҳмонов тиби тоҷикистона, яъне медитсинара, ва як комменте хонда мондам, хусусан ки тиби тоҷикистон бениҳоят рушд кардагӣ ҳаст ва дар тамоми ҷо яъне хизматрасониҳо олӣ ҳаст, яъне Астанаев сафсата мехона, иғво медоза, Астанаев беақл аст, хеле чун чиё навиштагӣ аст, ки дар тиби мо ҳатто аз хориҷҳо омада бигӯем, ки дар медитсинаи мо яъне таҳсил мекунад. аҷиб аст да, ҳамин хел гапҳо. гӯё ки як он хориҷӣ омад дар тиби тоҷикистон таҳсил кард, ин маъноиро дорад, ки тиб озод аст дар тоҷикистон, мардуми тоҷик озод аст дар тиб, ё ки соҳаи тиб озод аст, яъне тааллуқ ба авлоди раҳмонов надорад, ё ки ғасб шидагӣ нест, барое ки студент аст дар оҷо гуфтагӣ савол мешавад. хуб, фарз кардем ҳаст студент, аммо бибинед дӯстои азизам, дар давлатҳои ғариб ва давлатҳои қашоқ, бигӯем мисли тоҷикистон ба пора кор ҳал мешидагӣ давлатҳода, албатта боз ҳамин хел давлатҳора бигӯем, ки фарзандош омада, бигӯем, ки аз ҳамин хел давлатҳо номаш хориҷ да хонди гуфтагӣ бар ин, барои чӣ? Барое ки ба визитка, ба пул метавонанд, ки диплома бигиранд. 2 сол пеш буд, хато накунам, 2 сол пеш буд, 3 сол пеш буд, дар давлати арабӣ, ки тамоми мардуми давлатҳои арабӣ бигӯем, ки аксар кишварҳош аз Украина омада хондагӣ ҳастанд, именно соҳаи тиба дипломи Украина доштанд. аксар кишварҳоша 27-28 кишвари арабӣ боша, бигӯем, ки якам қудратмандтарин кишварҳош 1-2 сета Саудия, Дубай, Қатара бо ягон таи дига боша, ӯ дар Амрико ва Аврупо фарзандошон таълим гирифта боша, баъзеҳош дигарош омада аз Украина гирифта буданд. дар Арабистон хусусан дар чанд кишвараш интиҳом гирифтанд, инсонҳое ки дар хориҷ хонда омадагиянд, интиҳоми тибӣ гирифтанд ва аксарша дипломша анилёрбуд карданд, яъне бо ӯ диплом дар давлати арабӣ кор карда наметавонад. так што гуфти ҳам гапо диплом табиӣ айсара бихон. Яъне ба ин гапам чӣ гуфтанӣ ҳастам? ӯе ки мо мебинем имрӯз мардуми Африқо меоянд, дар Тоҷикистон мехонанд, ё қитъаи африқоиҳо, яъне ки ҳамун қитъаҳо меоянд, ки ҳамаш ҳам давлатҳои ғарибу давлатҳои бигӯем ранги Тоҷикистон вориянд, ӯ далиш ба хориҷ да бихонанд, дипломи хориҷ дошта бошанд, наметавонанд биyan ай Аврупо диплом бигиранд. Поправить ку биё Аврупо диплом бигир. барои чӣ? Барое ки дар Аврупо то агар ту нахонӣ, то ҳамун уровни лозимии экзамена наспорӣ, теориёта наспорӣ, экзамента наспорӣ, ҳамаша практиката гуфти ҳам гапо, ту ҳамун уровни лозимит агар накунӣ, ту дипломо ба пора гирифта наметавонӣ.
برای چی دولت هایی که بگیم در او جمع رنگ تاجیکستان وری میشه و با پورا و با تقوی دوری اما دوری اماکی دوری لیش با هم دیپلم در دست بوشل بوجود کورد میدروی امروزه تاجیکستان برین او دولت ها دا وگید نه تاجیکستان های میخونه میتا $5000 دیپلم میگیره میره تمام رفت در دولتشو کار کردن میگیره. برای چی؟ برای که او جمع با رنگ امام علی برین رنگ رستم برین دیگر انسان ها اولاد بازی است. حکومت های اولاد بازی است. حکومت های منطقه بازی است. خیط های دولت های افریقایی منطقه هایی که در تاجیکستان خصوصا تحصیل دارن همش هم دولتی نمی قشاق بگیم همه پراخری است. برای او را تاجیکستان یا که خارج خوند آمد این یک آبرو است. او نمیدونه که تاجیکستان از همه افریقا یگان فرق نمیکنه. یعنی هم پراخری و دیخ کردن گشتن کیف کردن خور رفتن و آخر ده دیپلم گرفته رفتن یا نمیدونن پروسه کجا ده خوندی تاجیکستان افریقا میگه تاجیکستان ده خوند آمده اگه از دیپلمش او نمیخونن استودنت. برای همه این آبرو نیست. این آبرو نیست که بگیم در اروپا میان آدما میخونن باور کنین چندین سال میخونن دیپلمشون گرفتن نمیتونن فرزندای خودشون به این چیز دلیل است. رستم امام علی اومد در آلمان خوند در امریکا خوند دیپلم گرفتن نتونست. برای چی؟ برای که با کیفوشکا گشتن اینجا دیپلم گرفتن نمیتونی. یا که دیگر دپوتات وزیرا را فرزنداشون میخونن در اروپا دیپلم گرفتن نمیتونن 5 سال حیاتشون صرف میکنن آخر دمیان نه اگزمین نه پرکتیکا نه هیچی را سپاریده نمیتونن میگردن میرون به دیپلم بعد میرون در تاجیکستان از دانشگاه ملی تاجیکستان اوتاشون دیپلم خریده میته بعد کوردا میدرویه و کوردا میمونش میگه این دانشگاه ملی را خوندگی است دیپلم شداره. برای همون بگیم این یگان افطاریتت نیست. این یگان افطاریتت نیست. اگر که او افریقایی یا که او همون قطعه افریقایی را فرزنداش که مثال گیره میان در تاجیکستان میخونن اگر او همون تا دیپلم های اروپا گرفته میتونستن او در اروپا نزدیکی میومدن در اروپا از اروپا دیپلم میگرفتن. برای چه اروپا نمیوین؟ برای میدونن او که از دیپلم گرفتن نمیتونه فرزنداشون از این اروپا دیپلم گرفتن نمیتونه. برای همین خیلی جا پیشتر اوکراین بود. اوکراین هم با این چیز برات سکد با مقدار کروپسیا و با این چیز برات سکد. حاضر بگیم که تاجیکستان قپیده استانبول تاجیکستان قزاقستان قرغیزستان ازبکستان برای یورا افطاریتت استودنت های خارجی داریم از خارج استودنت میخونن برای یورا هم قدر افطاریتت است یا دیگر مفکوره ندارن و بعد اونم معلمایی که همو را درس میتن در کامنت ها می نویسن که ما اغوا اندازیم تیبی تاجیکستان با درجه رشد کردگی است. هیچ که نگفته است که تیبی تاجیکستان رشد کردگی نیست. تیبی تاجیکستان با مرور زمان امام علی باشه نباشه دیگه باشه نباشه فرق نداره هیچ کی نباشه با مرور زمان آهسته رشد میکنه. یک اعلی رشد نمیکنه نه که همون از اصولا امسال با خوبتر میشوه از امسال سال دیگه با خوبتر میشوه فورا نفورا این چیز میشوه بفورا نفورا میشوه این چیز. همین انسان است از این سال دیده از سال دیگه با کلانتر میشوه هم خیلی است هم خیلی. اما ما نگفتیم که تیبی تاجیکستان بردک است ما گفتیم تیبی تاجیکستان کروپسیا داشت. تیبی تاجیکستان پورا قطعی کار میکرد. کلانترین جاری پوراخانه تیبی تاجیکستان بود. تمپراتور اوکول کنه یه دونه اوکول 5 سمته 10 سمته میگرفت. این کروپسیا را اولاد رحمانوف با خودش گردوند گرفت. یعنی همون فیرمای فراز ایرا پول گرفت. واسه پلاتا دا خواب میره پلاتا دا خواب میکنی چیکار میکنی کاسه دا پول میسپاری. پول کجا میره؟ در شرکت فراز تعلق داره. پیش دکتر میره دکتر تو را ببینه اول دکترها نالی چی میگرفتن واسه کاسه دا پول میسپاری. کجا میره او پول؟ بازم در کیسه اولاد رحمانوف دکترها آیلیگ میگیرن. از همین سبب دکترایی که تجربه دارن رشد کردگی هستن با عقل هستن که مثال اول نالی چی قطعی کار میکردن واسه پرتفتن گرفته رفتن روسیه. ما در این مسئله گپ زدیم اما نمیدونم خودت اما آدمایی که بعضی معلم و بعضی انسانایی که هستن واقعا هم بگیم که
вироди ақл дорем, вироди беақлен гуфтия мардуми Бадахшон. Вироди бинам ақл дорем. Бо вироди мебинам вообще беақл тупои, намефаҳмӣ. мо дар ин масъала гап задем, мо дар он масъалаи гап назадем ки тиби Тоҷикистон мурдагӣ аст, тиби Тоҷикистон ҳичи ай дасташ намеояв, тиби Тоҷикистон хароб аст. Не, мо инро нагуфтем. Мо гуфтем тиби Тоҷикистона ҳам авлоди Раҳмонов ғасб кард, гирифт. иҷа танқиди тиби Тоҷикистон, яъне ҳамон медицинаи Тоҷикистон дар ҳамон буд ки аз азал ин система ҳуйдав буд ва кабинетҳоро мешиштанд, наличи рӯзи дуроз кор мекарданд. Саҳар врач мерафт ё духтур мерафт дар кабинеташ, бегаӣ мебиромад, кисаош при пул мебиромад ва дар пишти балинса стоянкада беҳтарин мошин дошт. имрӯз ӯ пулро авлоди Раҳмонов гирифта истодааст. Раҳо пула кишид, ки ҷо рафта истодааст? Дар кисаи Раҳмонов авлодаш. мо дар ин масъала суҳбат кардастем. мо танқид накардастем ки тиб рушд накардааст. тиби мо рушд кардагӣ ҳаст. яъне ҳамин кор кардан худаш практика, худаш опит мета барои инсона. Шарт нест барои як чиз дига бояд бихонӣ. агар ҳамун соҳара тибш боша ки ту тиб да боши кор кунӣ ҳамуҷа, яъне инсона донишгоҳ не, инсона донишгоҳ профессор намекуна. донишгоҳ ҳамун фаҳмиша мета, профессор дар таҷриба мешайта, дар корат ва карда, дида. оддитарин чиз, бира шафёрӣ да бихон, права бигӣ. бибро ту якум рӯз, дуюм рӯз, якум моҳ, дуюм моҳ, сеюм моҳ, чорум моҳ, як сол ту профессионал наҳай карда метавонӣ мошина? полни рост расшотота медонӣ? Не. ту аз куҷо профессионални шофёр мешавӣ? ай ҳамон автошкола? Не. профессионални шофёр ту дар таҷриба мешавӣ. ҳамун духтурам дар ҳамун кор таҷрибаш рафта профессионал мешавад. Не ки диплома гирифт, намедонам института хон диплома гирифт, омад бигем ки профессионални духтур аст. Не, баъзе инсонҳо мехонанд, меоянд, баъзе укол кардан да дасташ меларза. укол кардан да меларза. Барои чи? Барои ки таҷриба да надора ин чиза. инсона таҷриба бой мекуна. ақлам таҷриба бой мекуна. фаҳмишам таҷриба ва оҳиста оҳиста дунёро мебинӣ, мегардӣ, бигем ки рушди дунёро дида баъд таҷриба мегирӣ. барои ҳамо ин амо бигем ки акада буд, ҳамон акада одамое ки ҳамон муаллимое ки вироди ақл доранд, вироди беақланд, вироди савод доранд, амо беақланд. инами чиз нишонаи ҳамун навиштани ҳамо акам нишонаи ҳамун чиз аст. инсоне ки институт хондагӣ аст, грамотно менависа алфавитора дар ҷош, аммо таҷрибаи ҳаёта надорад. мафкураи гапа намефаҳма, мазмуни гапа намефаҳма, медроя инами чиза менависа. инами чиз аст рушд накардани бигем инами хел инсонҳо ё ки баъзи мактабҳо, сабабаш инам хеле муаллимо аст. навиштан грамотни таҷрибаи ҳаёта надорад. намедонад чӣ шида истодааст, зиндагӣ чӣ аст, пешравӣ чӣ аст, қафоравӣ чӣ аст, танқид чӣ аст, тақлид чӣ аст. мефаҳмӣ амира? инами чизҳоро бигем намо аком намедонам. проблема дар сари мағзи мардум аст. проблема, мушкилӣ дар сари мардум аст. боқӣ умедворам ки ҳамун комментатор бибина, бигем худаш хулосаша биброра. саломат, сарбаланд, хонобод бошен. худо хоҳа як навори дигар барои ба наздикӣ ба Шон МС-ра, Шон МС Шаҳбоза медонена, бо як репи дига бировардааст. 3 дақиқа ном дора, кадомед метавонен гӯш кунен амуро. умуман тибам гуфтагӣ аст, посолстварам гуфтагӣ аст, журналистам гуфтагӣ аст, дар уҷа зикр шидагӣ аст. умуман ҳамин тамоми мушкилии Тоҷикистон аз ҳамон заное ки худошона бераҳа мекунанд ва ғайраҳо дар он масъалаҳо гуфта шидагӣ аст. ҳамаш ман ростша мегӯм шумо да я 300 маротиба қариб ман амро гардонда гӯш кардам. яъне 3 рӯз 4 рӯз мешава ман 300 маротиба, 300 ам набоша, 200 зиёд гузашт рафт. амуро ман воқеанам
گوش میکنم او یک تا دموکراتیا داشت و غیر. بهترین بگیم که همین شاه صنعتی همین تاجیک بگیم همین جوان است. دیگر رپوش هم گوش کنین همش درباره کج رفتن دخترها، کیف دادن دخترها، حیاتشون سوزوندنشون، امروزه خونه ویرانی ها بگیم بسیار بگیم که همین حیات گرفته در آهنگ دختر گفته ایستاده است. واقعا من میگم میرم یک نوار با چیش میشوه لیچ نه از آستانه بگیم که ریسپکت شونده دیستماز жилет میکنم که هم یه بار کنسرت مونده بودی در چیکالسکی نرفته بودم موزی жилет کردیستم که هم دفت یه میرفته بودم کنسرت میدر آمده بودم. بچه ها گفتم بیا بریم گفتم ما گفتم بیا مونا که دیگر کار نداریم رپ با رپ میگردیم گفته گوش نمیکردیم. نیکی بعد همین ده موسیقیت بگیم که گشتم دیگراش هم گفتم گوش کردم. واقعا همه موسیقی هست که در درش احمق یکی همه موسیقی در ریسپکت همون سرودود ده همون ایمین متناش ده که متنایی که گرفتگی هستی نه شاعری هم نباشه اما بگیم که نم خیلی ریال نه ریسپکت جلانید باشه به پر بیو میارمت با اروپا را بیو در اروپا کلیپت بگیریم چی خیلی کلیپ میفورد ما خدم ایسابی ما این طرفش حل میکنیم. اینم خیلی دوستای عزیز سلامت سربلند باشین حتما بدروین ده تا سرود آخرش شون گوش کنین اوشا اصول که بود ایش اصوله یا تا 3 دقیقه نوم داره یا تا دیگه دموکراتیا هر چه بدروین گوش کنین. اینم چیستا رکلامه اینم را بگین چیستا رکلامتون میکنم که گوش کنین شاید بگاب نفهمیدین برای میفهمین یکی گفته نمیشه ها خونتون بود باشه نه که یا تا دیگه گفتم گپو الوهیدا درباره شون بگیم یا نوار چیست عدوشی یعنی که رحمت نامه بگیم میره میشه نوار رحمت با نام خیلی فرزند و بگیم که میشه با نزدیکی و دیگر ارتیسا هم یعنی که درباره خصوصا ارتیسا میشه یعنی شاه صنعت شون ایشالله خدا خواه یک نوار میشه. باقی سلامت سربلند خانه آباد باشه.